алейкум бародарои азиз, салому алейкум ба кулли модарои азиз, бародарои азиз, хоҳарое ки тамошо мекунед. Имрӯз дута хабари хештон дорам бародаро. Аввал аз ҳаматон хоҳиш аз хабари якум мерем. Ҳамин видеоро ман хоҳиш кардам айдам ки агар ҳамин видеои ман 5000 лайк бигира, ҳамин бародар 5000 як ниёзманд прямой эфир мекунед, шумо худтон вибрат мекунед аз Тоҷикистон, ягон модар, ягон чизе ки шумо адресша медонед, зангш безнед дар прямой эфир номро шуда ҳам прямой эфир да перевод мекунед. пулша 5000 ёрдам просто барои мотивация подписчикома хирсан кардам. гуфтам 5000 хабари хуши якамия. Ана хабари хуши асосира хушро гӯш кунед, барои то охир тамошо кунед. Ай шумо фақат бардам лайк бизед, поделиться ки чанд қайки метони бародаро беҳад хуб мешава ки дар пеши доктор берӯз мақсад подводид нашем. Баъд як чиз дигар бародаро, инами зане ки дар пеш ма мебинем, ҳаза боло шикенем, зане ки дар пеш ма мебинем, зане камоли сархай бародарои азиз. Ана ҳамин здани анан агароти дестем, агароти дар ҳамҷа дидестем бародари азиз. ҳати доктор тасмим гирифтагем ки ана ҳамин ҷой иҷа ҳам ана ҳамин ҷадам духтурхона бием, клиникавори ҳуй мекуна. Доктор иншоалло ҳаракат мекунем ва тасмим гирифтагем ки ҳамҷа якта барои модаро, барои хоҳаро, барои бародаре ки дар ғарибӣ касал меша. Бисёр ман медонам ки документ любой ҳамин балиса урӯз қабул намекуна бародаро. И явна ҳамаон маълум аст. Дар ин ҷа документ дори надори иншоалло тоҷики хизмат меям қабул мекунем, дар хизматам. Фақат условиш чия бародаро? 2300 одам барои масалан ҳамин ҷа сохтмони ҳамҷа ёрдам дар кораи 2300 одам метавонад ки бемор мешаванд, касал мешаванд, миён баъди ҳамҷа мо дар иншо баъди як сол бимориро бисозем. дар як сол мориро бисозем, ҳамин кушода мешаванд. ҳамон одамое ки имрӯз ҳамин доктор дар барои рост ёрдам кардан, миён иншоалло ки дар ин тавобаташон иншоалло ки дар хизмат аст доктор. гӯш кунед 2300 одам 2000 рубли ёрдам мекунен. ин ҳамин Сбербанки дар боло мебинед. ана ҳамин Сбербанк 2000 мепартоед, дар ҳамин номер бо WhatsApp ҳастай. дар ҳамин WhatsApp чек тарӯӣ мекунӣ, ному фамилия, отчествота, рӯзи таваллуд, моҳи таваллуд, соли таваллуда менависӣ, рӯӣ мекунӣ, дар ин ҷа дар қайд мегиранд. вақте ки ҳаминҷа ҳуиши ту касал меша, фармода хеле дар Тоҷикистони ба ягон бародарат касал мешава, ту ҳамун чита рӯӣ мекунӣ, мегӯям май бародари май ватани ту бародаритро иншоалло ки дастгирӣ мекунад доктор. ба ҳамин хотир бародари азиз, дастгирӣ фақат шумо дар бари мо имрӯз рост шидан, ана ҳамин клиникаи тоҷикора шудан дар кор. ба ҳамин хотир бародаро аз ҳаматон хоҳиш бо мегӯм, ҳаракат кунед. 5000 лайк чия, мо дар Москва 3 миллион тоҷикем. 5000 лайк 10000 ма боварта подписчикои ман мекунанд. ба ҳамин хотир бо доктор чақчақи хичам мекунад, бо дар чима друншон нишон метем иншоалло. Салому алейкум дӯстони азиз, саломи гувардорон, ман ҳастам доктор Берӯз. ҳамеша тавсият бошед. Дӯстони азиз, рӯзи гап видеора мо муддат 1 сол мешавад ки мо гирифтагӣ ҳастем. аз сабаби ки масалан хеле маблағ камӣ мекард, мо натонистем ки сари вақт мақсад бародаро дастгирӣ кунем, лекин хеле бо сабабҳо қати натонистем. анаки имрӯз ки тасмим гирифтем ҳамира барои бародарони худмон ба истифода битем. бародаро мақсад бисёрта муроҷиат мекунанд. Рост гап дилам месӯзам. барои бародарои азиз илтимос дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. ҳамун 2300 нафаре ки мақсади кӯмак мекунанд, ишоно барои ваё мо падаркашо мекунем ки мақсад ҳамун пул ки ба мо ёрдам мекунанд, мо розӣ бошанд, лекин вақте ки омадан мо хидматшон бепул бечиз мекунем ва стоматологияшон мекушем. барои чанд бори стоматология мегӯм, аз сабаби ки канали ман хурдай мисол кор пеш нарафтааст. имрӯз бародарам мақсад мо илтимос кардем ки биё бародар дастгирӣ мекунем иншоалло. бародар омад мисол яшон дастгирӣ мекунем. бародаро ин барои ихтон мекунем. рости гап ҳамин кӯшише ки ман кардаам барои шумо аст. қариби 80% ҳамин кор миздани барои глав мисол созае. ай ҷое ки мебинем мо мекунем ки барои касале ки бемор мешаванд, хоб мераванд, мақсад ҷо хоб надоранд, кӯшиш мекунем барои бародаро 2300 нафар 10000 рубли ёрдам. 10000 рубли ёрдам. ба як чиз дигар доктор ҷо пеши гап буда, бародари азиз, як чиз дигар иҷа ки ҳар нафаре ки дар ҳамҷа 10000 рубли ёрдам мекуна, дар ивазаш мо мият личени дар иҷа мекунанд, ёрдам мекунанд. ҳамун 2000 партофти ту дар метро дамадед фай метро дамадед автобустон ҳамҷа мебиёя. як пар кросовки метавонанд роид мекунанд, ана як доруи дигар барои простати, барои хиники туҳфа, як кросовки, як тайга 100 нафари аввалда як кастум буруки дигар падарка мекунанд. барои чия? И доктор дигар гуфтам барои мотивация подписчикои ман. ба ҳамин хотир бародари 100 нафари аввал успед ки як кастум бурук мегирӣ, як кросовки мегирӣ, як доруи худаш доктор доруи иммунитет падарка мегирӣ. ба ҳамин хотир ҳаракат мекунем.
айдаст наметем ва дастгирии дар бари мардуми тоҷик мешем. Рости чизе ки ман мондагиастам, рост гап аймо 2000 қимат астана, вале ман барои ам хотири шумо кора кардам, кӯшиш кардам, лек бародаро дастгирӣ кунед. Агар касе бовар намекунед, силка канал намемона бародар, бидуни видео мо бинед 200 зиёда 250 видео, хутун мебинед, хулосатон мебинед. Вале и ака ва фихатон накунам, як 10 сол шахади ва мин бас кода хизмат дар карантинои хизмати дар канал дига канал ки хитна канал шудагия дар карантин дар дига блогер дар чизо ҳаста ки чандин мақсад аму блогерс чум кардаган дар чандин ҷо хизмат кардаган именно қатима чандин ҷо рафтагия мақсад ҳами дидагия ҳам чида гуфтаги ҳами хайм қасум ҳами қадар чида личен меша мақсад мо зубор кардагӣ ва ҳамин хотир бародари азиз ҳаракат мекунем мо тоҷик бояд якҷоя бошем дастгири якҷоя бошем چه 2300 آدم 2000 روبل چه اینک میپارتیم یک جای توجیه میکشویم لوبای وریم یک کسل یک خدا اول هیچ که کسل نشود اكيد پاستی همه ده هست همه چیز خداوند همه پاستی دارن بلندی هم داریم ده هست در یک پاستی غلطی نه دکتر زنگ میزنی نمی نمرو با ما کانال خرچم دست میکنه در پایین کمیته در افسر میمونم خدمت میدونیم بگو ویدیوش تماشا کنید چه در خدمت خلق هسته بعد آدمایی که بیمار هستین کسل هستین نشد چی کسلو مقصد دکتر زنگ میزنم من تا همون بیماری‌ها باشه همون بیماری‌ها برای دکتر حاضر شده دکتر جای کارش قبول میکردگیش با دیگه برادرها 80% ما نمیتونیم حاضر شده جای کاری دکتر در مترو لوبلینا قبول کرده برایمنی جای کارش همون جا دیگه بگیم تو اینجا شدن وقتی اینجا شدیم دیگه پاست یعنی همینجا میشه دکتر باز ما درون ایشون میتیم ایشون اختون تماشا میکنیم میایم درون و ایشون میتیم نشون میده که شما ببینید برادر درون بیو برادر عزیز نیجا استال مقصد هم جایی مونن خیلی استال میشود اینجا جایی بگیم چی میگن قبولگاه میگن قبولگاهی همین مقصد جا استال میشود جای قبول مثلا همشیره چی میگن میشینه خیلی دختر ما قدم میفهمم میشینه جای قبولگاه همون نام نویس میکنن چی میکنن حالا اینجا برادر عزیز اینجا نگفتن اون که 3 etaje این خیلی برای دیگه با سیم داره انا پادوال قضیه 4 داره این برادر رو بیا کنید انشالله روزای نزدیک انشالله اینجا رو خیلیتون فعالیت کنید دیدین استاد دیدین انشالله روزای نزدیک هجوما میشه برادر عزیز در ما هجوما میتونیم کرده در هجوما بخشیم در اینجا انشالله خلاصه چیزی که ایداست ما میو حرکت میکنیم یاردم میده 3 استاد هجوما وجود تیاره انشالله اینجا تریبونش دوروی هم برای هجوما انشالله اینجا وردن میمونیم برای بیمارو برای دیگر این پرده با خوبیش در چه خیلی فعالیت کنید عذر زیاد همتون مثلا یعنی خلادنیک هست انا گاز هست شوکشبک هست وقتی که اینجا شده شد میتونی که آدمی خمره شوکشونه بشوان میسونمی همه نمونش انشالله که دو نمون خلادنیک هست 3 تا خلادنیک داشتی همه نمونش برادرو اینجا حرکت میکنیم باشه اگر برادرایی که با سپانسری کنن یاردم کنن در همه جا نمره دکتر در اکران هسته زنگ بزنیم هست باشه اگر برادر میدونم که برادرای شهردل بسیارن باشه سپانسری کنن بیان همین آباد کنیم انشالله همون پولش بیارم همین دکتر از یاردم کنه استاد همین پولش برگردونده میتونن انشالله فقط شما چه برادرای عزیز دستگیری که امروز تاجیک ما در یک جایی باشیم باید سرجم باشیم یک جایی باشیم نه اینکه بدبینی یکدیگر نه اینکه دشمنی یکدیگر توجیک یکدیگر برای کی توجی ما باور کنه خیلی داشت در بالی سکوری می براته یا کی اون چی اولش میگه تکمیل گرجن باش تکمیل میگه اول گر ندارید دمیا اوکلش میگه جواب میده برام میگه تمام اینجا توجیکی خیلی مونه چی نمود دارو چیزی که فراتم لیچن میکنه ان شاء الله اولش پروردگار بعد همین مقصد باندو سبب میشه که اگر شفا میوبیم اگر گفتنی باشیم برادر عزیز اگر یاردم کردنی باشید التماس از برای خدا یاردم کنید برای که دیگه برادری بود که مثلا در وقت خوندن من یاردم کردگی بودن سال خیر از برای خدا گفته یاردم کردن بعد مثلا گپ دیگه شدن یکی همین شما رو میگم که از برای خدا یاردم کنید ان شاء الله که خیر شما میره و ثوابش میره لیکن بعض زمانی که مقصد شما دیسکشن نشه ما حرکت میتونیم که مقصد همون دلتون پورا باشه مثلا برای اینکه گپ زیادی ندارم خیلی نمره هم میبینیم نمره واتساپ بیرون مامتون میبره ولی باید که برادری فراموش نکنید که این خیلی جوری است این روز ما هستیم در دنیا همه مهمونیم این روز هستیم پگر نیستیم تا وقتی که در اینجا کسایی که شفا مییابند اولش الله ان شاء الله که ثوابش در ما میرسه اولش الله که جای مسجد میرن سوز میکنیم یا که بالنیستا یا کی جایی که نماز ما یاردم میکنیم همه این خیر جوری میشه که
خیلی جوری برای چون همه وقت میمونه تو وقتی همین چیزا بعد سری تام مثلا ممکن پگاه میگن خیلی موجود مرد رفت تمام سیو نکی جا عبود میشه همین خیلی برای ما را واسه الله مهربان همه تا نگاه میشه بعد این ویدیوی کاستومر بوگا کراسوفکی را دوباره نشون میدم برادر خودتون ببینید فقط از پادپیچکام یک خوبیش برادران با اخیر میگم که در پیش دکتر پادوادی نکنه 5000 لایک مونه دکتر ببینه اگر دیستریبیوت پادپیچکاش یاردام میکنه الله همه تا نگاه باشه امیدوارم که خداوند همه سال باشن سلامت باشین سلام علیکم برادر عزیز گفتم بودیم که کاستومو هسته 100 تا کاستوم هسته 100 آدمی اول کاستوم بروگ میتیان برادر عزیز کراسوفکی را مقصد خیلی متاسفانه نیاوردگیان مقصد کراسوفکی رو در راه بگیم من اینجا صورتو میمون هم نموداره بعد این هم داروهایی که مقصد برادر عزیز گفته بودیم برای پروستاتیت برای ایمونیته برای بقوت کردن برادر عزیز این همی میتیان تو با من خودی برادر عزیز با میگم تو پادپیچکو از همتون خواهش پادوادید نکنین اول 5000 لایک کنین این نمره سبربانک واتساپی دکتر هسته همو شرط همو شرایط 2000 روبل میپرتوید در انمیجی 2300 آدم یاردام میکنه اینجا را میسازن انشالله خدا خواهد میبینین که کلینیکای توجیکو در شهر مسکو در مترو دامادیدوف ای مترو اتوبوس میبیان الله همه تا نگهبان باشه ما شما انشالله باوردم اپا و خواهر و مادر و برادرای که تماشا میکنید باوردن که این ویدیو را چقدر میتونید لایک کنید و پادلی سر میکنید در پیش دکتر پادوادی نمیکنید الله همه تا نگهبان باشه خداوند یار مادرگو در کارتون برای ریکورد نصیب خداوند کسل نشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته